itangiriro 17. Yesu ashimwe. Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Turebye uru rugendo rw'imyaka 90, Aburahamu yari yaraciye muri byinshi. Hari igihe tuba duca mu rugendo rukakaye rukomeye, ariko hagati aho Imana ikahadusanga. Imana ntigitinda, Imana buri gihe ikorera ku gihe. Abantu ntibakangwe n'imyaka, ntibakangwe n'ibihe, kuko n'Imana itegeka ibihe. Amen. So turabona yiyereka uyu mugabo, kandi ngo irazira mubwira ati ndishobora byose. Imana yo yije ikivuga ngo ndishobora byose, ibije yose muri makeje gukora, kuko ndishobora byose. Nta cyawe ntazakora, icyo ukeneye cyose uzakibona. Ngo ngiranye isezerano nawe byo kukugwiza kandi cyane. Rero ntabwo yamugwije bukeya, yamugwishe cyane, kuko aramwe ngo naje n'Imana ishobora byose. Rero ije kugwiza ntabwo igwisha ibice, ntabwo igwiza igitonga kimwe, igwiza byinshi. Yaramugwije aba n'uyu munsi. Itangiriro 14 umurongo wawo wa 14 niho njyewe mbasha kujera, mbasha kumenya ijambo bita kugwiza. Amen. Imana yageze mu rugo rwa Aburahamu yabahaye byose, kuko hano tubona uburyo Loti mwene wabo ngo yafashwe bugwate muri Sodomu. Ngo babimubwiye ko mwene wabo yafashwe bugwate, ngo arangije ngo afata umutwe w'abantu 318 ngo batorejwe mu rugo iwe, wari umutwe w'abarwanyi. Ahita babwira bari hafi aho, bari mu rugo rwe. Ushobora kwibaza uburyo yari yaramugwije afite n'imitwe y'abarwanyi mu rugo rwe. Mu gihe ubusanzwe no mu gihugu abantu iyo bashaka abantu babafasha kubarinda, usaba igihugu kikaguha. Ariko we nubwo yari igihugu, Haleluya. Imana ukuvuga yari abibitseho, ngo barangije baramanuka bajya gucungura Loti. Imana ishimwe. Mu gihe uyu munsi mwene wanyu cyangwa murumuna wawe ashaka kubwira ati ntabara, hano bamfashe bugwate, ugasenga gusa. Hari ibintu bitari byo gusengerwa gusa, bitari n'ibyo gusengerwa gusa, bisaba izindi mbaraga. Rero Imana yigwije abantu bahanabaje, ikabaha n'imitwe y'abarwanyi mu mago yabo. Imana data ubu kubahwa, ineza yawe ni nyinshi, urukundo rwawe ni rwinshi. Niwe rwakumanuye aho wari uri kugira ngo duheho twabatararugiraga, twabatari bazwi. Uremera uratwitangira kugira ngo twakire uwo mucyo wawe. Umucyo wawe ni ubuzima muri twe, mu bana bacu ni ubuzima. Uri ubuzima muri iki gihugu, uri ubuzima mu itorero, uri ubuzima. Turagushimira ko tutazarimbuka kubera urugendo wakoze rukomeye, kwemera kutwitangira. Abadukurikirana bose nibahabwe umugisha, kandi umucyo wa Kristo nube mwinshi, ubarasire, ubasanga aho bari hose nk'uko wasanze mwami Imana Sawuli. Batunguze uwo mucyo, byo bibwiraga babivemo. Amen. Imana ishimwe. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana riri mu itangiriro 17. Yesu ashimwe. Umurongo wa 17 n'umurongo waho wa mbere, turasoma n'umurongo wa 2. Yesu ashimwe. Haleluya. Haravuga ngo titire y'iri jambo iravuga ngo Imana ihindura amazina ya Aburahamu na Sayiri. Yesu ashimwe. Umurongo wa mbere uravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose. Umurongo wa 2,
nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane. Yesu ashimwe. Imana isanga Aburahamu yarije yamusanze iwabo kwa Tera. Iyo dusomye Itangiriro tugasoma amajya n'amaza ya Aburahamu, dusanga Aburahamu ari umwana wavukiye kwa Tera mu bigirwamana. Isi yacuruzaga Imana, yacuruzaga ibigirwamana. Yesu ashimwe. Ndetse niyo dukuruye dusanga Aburahamu niwe wahoraga bitungana, ngo yaranabyanikaga akanabyanura. Haleluya. Imana ishimwe. Rero ngo Imana ireba umuruho wa Aburahamu. Imana ijya ibasha kuruhura abantu. Imana ishimwe. Imaze kureba ngo ariko ngo Aburahamu ntekereza yaravuga ngo ari Imana se yari yaranabivukiyemo, abona baza kuzigura akabona nyine ni igicuruzwa cyase kandi umuryango wabo wari ubayeho neza. Iyo ukurikiye imfashanyigisho usanga umuryango w'uwabo Aburahamu wari umuryango ukize kubera gucuruza izo mana. Yesu ashimwe. Cyane ko abantu bose bazikubitaga imbere bakazira. Yari imari. Ariko Aburahamu kubera imvune n'umuruho wo guhora azanika Imana zitavuga za Dagonisha. Izi mana zitiyanura imvura iguye, ntiziyanura izuba ryinshi ryavuye. Ariko izi mana ni Imana. Imana rero ijya ibasha kureba umutima uyishaka. Haleluya. Irangije iravuga iti Aburahamu, kubwo gushaka Imana nyamana itandukanye n'izo mana za papa wawe, nje kukwireka. Niko kumubwira aya magambo. Iramubwira ngo Aburahamu, ngo iramubwira ngo Aburahamu amaze imyaka 99 yaramaze no gukura. Yesu ashimwe. 99. Haleluya. Avutse Uwiteka aramubonekera. Haleluya. Aramubwira ati ninjye Mana ishobora byose. Aza kwivuga neza. Imana iza kwisobanura kugira ngo imukure mu rungabangabo rwo guhora muri izo mana. Iravuga ngo ninjye Mana ishobora byose. Ngo ujye ugendera imbere yanjye utunganye. Haleluya. Ngo kandi Yesu ashimwe. Itangira kumuhereza isezerano. Haleluya. Iyo ukomeje ugasoma usanga aramuhinduriye izina. Yitwaga Aburahamu, irangije imwita Aburahamu. Umugore we Sayi imwita Sara. Haleluya. Bivuga ngo Imana rero yari imujanduye muri za mana zitavuga, zitumva, iza kumwiyereka. Muramusanze bwerekwa. Imana rero iyo uyishatse urayibona. Shalom. Iri jambo iyo turibonye ngo Abrahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera. Aramubwira ati ninjye Mana ishobora byose. Haleluya. Byonyine gusa turebye uru rugendo rw'imyaka 90, Abrahamu yari yaraciye muri byinshi. Hari igihe tuba duca mu rugendo rukakaye rukomeye, ariko hagati aho Imana ikadusanga. Imana ntigitinda. Imana buri gihe ikorera ku gihe. Abantu ntibakangwe n'imyaka, ntibakangwe n'ibihe, kuko ni Imana itegeka ibihe. Amen. Noneho urumva hari igihe abantu bageramo akavuga ngo Imana ntizakora. Ariko Imana ntikangwa n'imyaka, ntikangwa n'igihe umaze ku musozi uwo ari wo wose. Haleluya. Ntibireba. Ni ukuri. Ni Imana idatinda kandi irakora. So turabona yiyereka uyu mugabo kandi ngo irazira mubwira ati ndishobora byose. Imana yo yije ikivuga ngo ndishobora byose. Ibije yose muri makeje gukora kuko ndishobora byose. Nta cyawe ntazakora. Icyo ukeneye cyose uzakibona. Ukiriho uzambona ndi Imana ishobora byose. Amen. Mana ndaguhamagaye uyu mugoroba nk'Imana ishobora byose iwanjye. Ndetse n'abadukurikira. Imana ishobora byose yinjire mu rugo rwawe nk'ishobora byose. Nize nkikora ibice ikore byose. Amen. Ngo irangije ngo ugirane isezerano nawe, iramubwira ngo ngiranye isezerano nawe. Haleluya. Ngo ryanjye nawe ngo nzakugwiza cyane. Nugendera imbere yanjye utunganye, wamaze kunsobanukirwa kuko ndakwibwiye. Yesu ashimwe. Nzakugwiza cyane, ngiranye isezerano nawe. Abantu bajya bagirana amasezerano.
Yesu ashimwe. Rimwe na rimwe ntibayasohoze. Yesu ashimwe. Ariko Imana isezerano igirana n'umuntu irarisohoza. Yageze kwa Aburahamu irarisohoza, iramugwiza. Mu myaka ye y'ubukure babona ko bitagishobotse, ngo Imana ije gukora abamarayika bageze kwa Aburahamu, ngo baranavuze ngo undi mwaka iki gihe muzakira igitangaza cy'umwana, kubera ko Sara yari amaze kubyakira ko ari inguma atakibyaye, ngo araseka. No kuvuga nta sezerano na rimwe Imana yavuye mu kanwa kayo bitazasohora. Yaramubwiye ngo kereka abava mu masezerano n'amama. Yaramubwiye ngo ngiranye isezerano nawe ryo kukugwiza kandi cyane. Rero ntabwo yamugwije bukeya, yamugwishe cyane, kuko aramubwiye ngo naje ndi Imana ishobora byose. Rero iyo ije kugwiza ntabwo igwisha ibice, ntabwo igwiza igitonga kimwe, igwiza byinshi. Yaramugwije aba n'uyu munsi ni sekuruza w'amahanga. Imana yacu rero ni Imana y'ubwinshi. Ntabwo Imana yacu ari Imana yo muri singular, ni Imana yo muri plural, ni Imana twavuga bukira bugace. Rero ikintu navuga ku Mana uburyo igwiza abantu, uburyo igwiza abantu suko izazi kaguha akamodoka k'amapine ane, jamais. Twe kwirimita. Imana yacu yije irakora ikakugwiza, hanyuma amagambo akagira gute agashira ivuga. Abandi bo mwikaritsiye igashiraho supaguru. Amina. Supaguru buri ibikwihanije n'iminwa ntishobora kunyeganyega. So urebye muri Matayo 14 kandebe ahariho ndumva ari 14. Yego. Imana ishimwe. Yego. Haleluya, haleluya. Imana iguha umugisha. Imana ishimwe. Imana ihindura amazina. Imana yahinduye amazina biragaragara. Ni Matayo 14. Matayo turebye muri itangiriro 14 umurongo wawo wa 14. Niho njyewe mbasha kujera, mbasha kumenya ijambo bita kugwiza. Amen. Imana yageze mu rugo rwa Aburahamu yabahaye byose. Kuko hano tubona uburyo Loti mwene wabo ngo yafashwe bugwate muri Sodomu. Ngo babimubwiye ko mwene wabo yafashwe bugwate. Ngo arangije ngo afata umutwe w'abantu 318 ngo batorejwe mu rugo iwe. Wari umutwe w'abarwanyi. Ahita babwira bari hafi aho bari mu rugo rwe. Ushobora kwibaza uburyo yari yaramugwije afite n'imitwe y'abarwanyi mu rugo rwe. Mu gihe ubusanzwe no mu gihugu abantu iyo bashaka abantu babafasha kubarinda usaba igihugu kikaguha. Ariko we nubwo yari igihugu. Haleluya. Imana no kuvuga yari abibitseho ngo barangije baramanuka bajya gucungura Loti. Yego. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mu gihe uyu munsi mwene wanyu cyangwa murumuna wawe ashaka kubwira ati ntabara hano bamfashe bugwate, ugasenga gusa. Hari ibintu bitari byo gusengerwa gusa. Bitari n'ibyo gusengerwa gusa, bisaba izindi mbaraga. Rero Imana yigwije abantu bahanabaje ikabaha n'imitwe y'abarwanyi mu mago yabo. Imana ishimwe. Ngiye ukuntu ndi kubyumva, Aburahamu ntabwo yari urugo nkuko mbitekereza. Urugo rw'abagamo barenze 300 cyari igihugu. Kandi bararyaga bakanywa. None baragiraga n'imbunda silivupre, nta muntu urwana adafite inkota. Bariya ngewe mbona bari special force. Haleluya. Imana ishimwe. Imana yije kugwiza abantu ibaha na security. No kuvuga ngo Abraham yari yarahawe security, birenga security ye ubwe ku giti cye, iba na security ya bene wabo. Haleluya. Imana itange uburinzi, itange security, itange imitwe ibarwanirira mwebwe mudukurikiye, kuko Imana ifite byose. Imana igiye kugwiza abantu ibaha n'uburinzi. Buriya amafaranga yose Kristo azaguha, umugisha wose Kristo azaguha, ariko nta security ntacyo bimaze. Iguha na security ku buryo ntawongera kuvugaho. Bivuze ngo ikintu ibintu magambo Imana yijicecekesha abantu n'amazuru yose, ibintu byose irabyubika. Iyi Imana yaje rero gusohoza isezerano nshuti yanjye. Iyi ije gusohoza isezerano ntabwo irisohoza ngo irite gutyo, irishyiraho n'uburinzi.
ishyiraho special force yo kurinda icyo yavuganye nawe. Haleluya. Abarozi baroga umwana watanzwe Imana yamuvuzeho ntago apfa. Akazi baguhagurukira, akazi katanzwe n'Imana irakurinda ikakurindana nako. Bivuga ngo Imana ibyo yatanze itanga n'uburinzi bwayo. Urumva ntabwo twagiye muri Abrahamu abana abuzukuru kuko ni umusenyi wo ku nyanja, inyenyeri zo kw'ijuru. None no birenze ubwo tuvuze rubanda yari afite mu rugo rwe 318 nibo bagiye gucungura Loti ngo baryiwe. Suppose ko abo ngabo aribo bari bagiye, abari basigaye banganaga iki? Wowe wari abasigaye barinda urugo mugani ngo rudahubangana, batavugwa. Ashobora kuba haragiye nk'icya kabiri cyangwa bivuga ngo Imana iragwiza. Imana iragwiza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugwize, ikugwiriza abana, ikugwirize ibyo ushaka byose, ikugwize mu mwuka, ikugwize mu izina rya Yesu. Twakiriye kugwira, kugwize ugendera imbere y'Imana itunganye, duhe n'umutekano, iduhereze n'igihugu cyacu umutekano. Imana ishimwe, Imana ihagarare kumbi bizi igihugu cyacu. Haleluya. Itugwize abanyagihugu Abanyarwanda tubona Imana kuko irahari. Ibyitanze Imana duhaye igihugu cyacu ikagicungura, ikagikura mu icuraburindi. Turi mu gihe cyo kwinjira mu gihe kigoye, ariko Imana yaraducunguye idukura mu mwijima w'icuraburindi, ikomeze itange uburinzi ku gihugu cyacu. Haleluya. Mugwize kuko ari isezerano ry'abera Imana yasezeranyije. Amen. Twazamura ijwi tugasenga kugira ngo Imana igwize abantu, komeza ugwize, ize nk'ishobora byose mu bantu bayo. Haleluya. Abari mu gahinda biyereke, abababaye ibakize, ize nk'ishobora byose kuri ubu butaka bw'u Rwanda, yinjire mu mazu yacu nk'ishobora byose. Haleluya. Ni Imana idusezeranyije kugwiza, nigwize ibyo twabona